Gledate Dnevnik Radio televizije Srbije. Dragi gledalci, predsjednik Republike Srbije Milan Milutinović sastao se danas u Prištini sa doktorom Ibrahimom Rugovom. U dvostranom razgovoru, nakon koga su predsjednik Milutinović i doktora Rugova potpisali zajedničku izjavu, obostrano se konstatuje da razgovori o mirnom i političkom rešenju za Kosovo i Metohiju treba da budu direktni uz ravnopravno učešće svih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji. Političkim sporazumom treba da bude utvrđena široka samouprava za Kosovo i Metohiju uz puno poštovanje ravnopravnosti svih građana i svih nacionalnih zajednica, kao i suvereniteta i teritorijalne celovitosti Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Postignuta je saglasnost od neophodnosti skorog formiranja privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije, koje bi vršilo funkcije organa izvršne vlasti do formiranja organa na bazi sporazuma o političkom rešenju za Kosovo i Metohiju. Po završetku razgovora, u kojima su učestvovali i potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šejnović, potpredsjednik vlade Srbije Ratko Marković i predsjednik privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković, predsjednik Srbije Milan Milutinović i doktor Ibrahim Rugova obratili su se novinarima. Ja bih želeo da vas obavestim da smo gospodin Rugova i ja danas po drugi put razgovarali. Kao što znate, nekoliko susreta smo već imali, počev od onog susreta u Beogradu između predsjednika Miloševića i doktora Rugove. Mi smo se danas sporazumeli o jednoj zajedničkoj izjavi koju ćemo vam kasnije podeliti, u kojoj smo rekli da je potrebno da se odmah obnove i intenziviraju započeti razgovori između Vlade Republike Srbije i političkih lidera, političkih partija Albanaca na Kosovo i Metohiji o političkom sporazumu kojim se na Kosmetu daje široka samouprava uz puno poštovanje ravnopravnosti svih građana i svih nacionalnih zajednica, kao i suverenitete i teritorijalne celovitosti Srbije i Jugoslavije. Konstatovali smo da je ovakav pristup predstavlja osnovu za trajno i pravodno rešenje problema na Kosovu. Obostrano smo zaključili da razgovori da treba da budu direktni uz ravnopravno učešće svih nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji i da ti razgovori treba direktni da budu potvrda jačanja međusobnog poverenja koje je bitno za uslov za izlazak iz sadašnje situacije. Isto tako dogovorili smo se da je na osnovu obostrane saglasnosti u svojstvu gosta mogu da pri skorog formiranja u privremenim i promenjenim uslovima privremenog izvršnog veća koje bi vršilo funkciju do konstituisanja organa na bazi sporazuma o kome ćemo razgovarati. Evo, to je suština naših današnjih razgovora. Obostrano smo zaključili da ovo bombardovanje i ova agresija na našu zemlju treba što pre da prestane, da mislimo da će međunarodna zajednica i danas i sa ovoga mesta ovaj naš apel usvojiti, jer je to uslov
da se ljudi vraćaju svojim kućama, da počne normalan život i suživot svih nacionalnih zajednica. Iz prostog razloga, bez zajedničkog života nema mira i trajnog na ovim prostorima. U ovoj situaciji je veoma značajno da smo stvorili jedno više međusobne poverenje, iako i ranije smo imali, dok smo radili na sporazumu o Kosovu, da smo imali poverenje i sad ovi poslednji kontakti u Beogradu s Miloševićem i Milutinovićem i Šajinović kao potpredsjednik vlade, da smo uspeli više sarađivati i naravno da ćemo i dalje nastaviti da postignemo rešenje za Kosovo na dosadašnjem putu i naš glavni cilj je da izlazimo nekako iz ove situacije i nastavljat ćemo da stvorimo organe Kosova, institucije Kosova koje će biti za sve nacionalnosti Kosova i za sve građane Kosova. I ono što je najvažnije, stvorili smo novo poverenje i veće međusobno poverenje što će pozdraviti i svet. Predsjednik Republike Srbije Milan Milutinović tokom boravka u Prištini položio je venac u spomen svim žrtvama NATO agresije. U razgovoru sa članovima Privremenog izvršnog veća i privredno-političkog aktiva Kosova i Metohije, predsjednik Milutinović upoznao se sa trenutnim stanjem u južnoj srpskoj pokrajini i funkcionisanjem državnih organa i organa lokalne samouprave. Inače, sve vreme razgovora nebom iznad Prištine leteli su avioni neprijateljske NATO alijanse. Predsjednik Srbije Milan Milutinović i dr. Ibrahim Rugova saglasili su se u sledećem. Prvo, potrebno je da se odmah obnove i intenziviraju započeti razgovori između vlade Republike Srbije i političkih lidera političkih partija Albanaca na Kosovu i Metohiji o političkom sporazumu kojim se Kosmetu daje široka samouprava uz puno poštovanje ravnopravnosti svih građana i svih nacionalnih zajednica, suvereniteta i teritorijalne celovitosti Srbije i Jugoslavije. Konstatovano je da ovakav pristup predstavlja osnovu za trajno i pravedno rešenje problema na Kosmetu. Drugo, obostrano je zaključeno da razgovori treba da budu direktni uz ravnopravno učešće svih nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu i Metohiji, što je preduslov da se postignu prihvatljiva rešenja za sve koji žive na Kosovu i Metohiji. Direktni razgovori treba da budu potvrda jačanja međusobnog poverenja kao bitnog uslova za izlazak iz sadašnje situacije. 3. Na osnovu obostrane saglasnosti razgovorima u svojstvu gosta mogu da prisustvuju predstavnici međunarodne zajednice. 4. Postignuta je saglasnost o neophodnosti skorog formiranja u promenjenim uslovima Privremenog izvršnog veća Kosova i Metohije, koje bi vršilo funkciju privremene vlade do konstituisanja organa na bazi osnovnog akta o samoupravi na Kosovu i Metohiji. Sastav Privremenog izvršnog veća i njegova unutrašnja organizacija, posebno utvrđivanje nove resorne podele organa uprave, treba da uvažava sadašnje probleme na Kosovu i Metohiji. NATO zlikovci su tokom noći i danas gađali po